kalong ke bapen kemen bat ai men siam na ka benta ki pat ba jong ka dong ka than shiliang hadien ka jinglen pen sngo jong ka HYC mau thau pra area union ha ka ba ya dei bat ka jingdan kam doctor ha po ka mau thau pra PHC menta kala orlong kum kadak jong ka jing buram bat priang so bhai Dr. B Nongrum ibadang wan thamai hapo ka mau thau pra PHC na kalyang ka HYC mau thau pra area union menta ka sing kala yo ban penlong ya ka program lingkot ha ka bala lam khamat ya ka jingelang da u Dr. P Lingdo medical and health officer mau thau pra PHC kuman penken mau baka jinglet ya kendu jong ka HYC mau thau pada area unit ya ka kong Dr. Empri Lingdo menteri katnat ka kwat ka kya jong ka jela Meghalaya ka dei ha ka khalai terek ujiliu araja arpusau bat ka jingman jurep jong ka dei ha ka arpun terek ujiliu araja arpusau nang ta ka jingwan stang bantre ya ka kam ka dei ha ka arpun terek unaitung araja arpusau ha kani ka sngila don lang uba Bonnie Shangpiang president ke HYC mau thau pra area union uba Wellman Karlingyong general secretary ke HYC mau thau pra area union uba Walam Nongsi chairman Sinjuk ka seng samla shnong shiliang Akibabun ba kisnem nilap ke jing treshi tom jongki bat nyangai ba kane ka jing seiso jong kane ka kam lemba jong kane merendam kaba warla kampat seiso lot ndrai milayo ya ka benta ka ba kongsan ka ba milayo I doctors wala apoy ko jong kane ka PHC dengan met ba kane ka dei nungkong e ka jing treshi tom jongki doctor ini so ba nai ku leiru na konta ka ki kan NGO jong ka HYC jong kani kai area unit hang yang moto pada ba bumi ba welman ba takum ka jing ui jungi na ki news kalau ba kilalek banyak tentu ya I minister jong ka health department I Dr. Amparin ba ila ibu ya ka tu ka memorandum ba ninget ba dakadet ni ui ba dakajing lek kendu jongki akaba ki doktor ila response ba ila wan ya man ban mi ban inspect hangnya but what kada gajing trailang jongki but pi doctors zaman ka angin ini sama ai kublai lu kapang di doctors Amparin di balawan balasimkia ya kan kakam kabalong kakam kaba kia na kamentakan kadong katahan jongi nama borosi katahi na kalian jongi ke SSS lu ngatan ma husna marja takra manu kan ngawan kendu bat ngilabur ko merendam akmat nongi kemar jongi yang dia jongi but nila persangro ya kebang nila approach sa jrong di ray to before ka one of the plan one of the ka kita no di snow ba itu ki baro ki ba minta ka snow kumen ka por ba benta nama nila yo no ya ka bang ni akwa ka bang idon kam ha ka area jongi ka bang ni idon kam ha ka area jongi ajing sya kita bun ba ya di ray wala kataru kajing yo ya I dokter sekalong sibentan kaba kong santam nama gisgo ba kapat kakya hi kalong kaba kong santam na kabanta kaniya adong kathan kajungi iba sibun ba ki population mo na kaleng jong kaneka PHC ki staff ki ba banai ki sumar kalong sisya ke kaba sitom nam tayo jong ka department hi ba oi ban penbit penbiang ke kanta makisi saja si boleh mo hendrai wala kata rugi I kajing job jongka jing rekam hande da kajing dalam jing dokter ini sawan ai kublai nam ta jong baro unjuk kong dokter Amparin but yo rasa gidon ki bentar ba nakalen ni SSS ni la ka ba ni don kajing tip ka bati kena te isu ai kublai kulum nam ta baro ki badon bentar ka ba lamba jang kajing seiso kalau si benta naka ka ba nilapha ai kajing don kam jong ni kacaka ini sawan ai kublai nak jungi don kono ka benta rai isuan ya kaman ai mensi mi doktor ba hamba piwan hangni wat nam sngau no way mo sngau kumba ka jakala jong hayeng la jong nawar hangni ngiyelong hi kumta ye ibro ibawan sisi na arsi ro ngiyelong hi kajo ni sngau tanat ni so men bat ni yang buram bat kira ka ba
nia kendu jing la kan lagi bori bala hi baret hi kan ba ila ni kwa ai banera banedon tilang bania banaya ai kaki kemon ketika dia kebal ni don kono kacing don kam bani kacing arab makalong kono bentar ni semua ban om ba ni dap kacing sok kan aba pi lawan ni yo la se da dei kiwe yo la se kin kentai ya kenika ban wanjon hang ne mo en pi la pedang kulit ba pila dan kata kajing kri ya nak bentar ka kot kia jong kani godong kathai ni semua bang idap nak kajing semua komen ba ni ai men sim pi ba bat ikermen ru balang de sakmat kumba i doktor ba kajing suba kam dalom hadu kata ndala banda pendiam hadu kata madu mande hadu sande ma bro sitayo nomor ba unta ki judina ke bobon endrai ikermen balang de sakmat ilayo se iwe doktor ikan nom kacing mentoy mentaki pada musitom jom mereka dong kathai jom nak kali ini sang espesi daerah ini din bang ila dapat kendu Dr. Amparin ibadi health minister ngamar kedua ka kalatrik jong berai Jun badi lawan ban inspek hi kana ka PHC haka arpon rutrik banai Jun hi dan hadin tu tang sapo si benai nilaya doktor Dr. B Nongrum iban wan ban jon hakne ka nang ka menin arpon rutrik hi nang jon hakne apo PHC pra dan nak lagi ni dokumen hadu kata ba kijing sistem jo kana kadang kathan baru kata bagila mat bang don tang iwi doktor dari nang ne sekmat nadu menin sejan kana ka PHC kala terekam bat min sublai ru don doktor ila terekam hang ne ila don pli bet berat sa konta dan nak lagi ni ai khoblai kapang ya doktor Amprin ba ilong ibala simkia hadu kata na nak kali ni su ai ya kentu iki dokter hane ba kendon kejinga tulang kejinga trilang angkat berki staff dan nanti kunjungi ngisu ajungut iki dokter ba lada ki don kano kejing kejing saya don ki briu ki bawan kan kumui kumne kumtai kila ban ya kendu yangi ya tu ya ke ba ki semje rei ka jing anu jingi kolong ba kumbak lada rangut kanyat bet ka kam kumbal ong arpsau itu sengan